bapak dia. Dia bapak dia. Dia rumah terkait. Terkait di bapak dia. Karat itu yang buka. Ziarah malituhan tang nagabisal manalilu hami. Totong dohami aliamang nabasa mangiru pangurupis ko. Talumobnya wala ditikko na litu hatakas di beres ko di nawar sehat pamatang ni anggikon si manapinon. Di julu ni tinapor ni tuwa nami na lituhan. Mangiru hami aliamang nabasa. Sa pairas mapamatang ni anggikon. Bolok pana kapanahit sa pamatang ni. Asa tuakari na mangihu marahay pasan na lituhan. Talumobnya rin na berencana kami lituhan di bulan 4 tahun 2021. Hindi na nang magdalo pasu-pasu pagdangas sa repeon, pasu-pasu perbagasyon Bersama Keturunan. Mapanggaran ni among nami nang di tinaboron. Saya pahay sa papahatang ni anggit ko na lituhan. Sa dirap iba narap dohot ani marlas ni roha di hari nang bubuntan. Nagsudinahan tayo lituhan na humaliang dison pinapar ni among nami naong ditong atongan ni tinaboron. Sewa manamang Tuhan sa na nakikita kahipason sa gudang nyumog sungsunin ng atka ditutur na kapasamotan. Maulia tema di oto lituhan sa perjulusay sa madusa namin nagudangnya liamang nabasa. Sa tamahan mangirusyak ko tamahami majalo kapasupato na ng sihonom madugutuhan. Sa yoloy matuhatan yang nami o Bertuluman ni Roham. Nagpasahan matiti anak ito di Kristus Tuhan nami. Amen. Tarulang opus sumong gaburo. Opus Ziarah. Opus sumong gaburo opus ini. Tarulang karena kita orang nama masuk ke sana ini. Ini apa marita deh baru persosor dulu. Nya. Nabinna. Tang di jahazo ni. Apa marita lo pusi bira-bira dah. Apa semongga. Mangiburu tuh. Mangiburu tuh. Udang mangiburu. Nya. Oh, teh. Siapa jadi? Opung boru. Ada kawat dulu sih lah. Semongga boru. Nah, masuk. Ada cukup beoroh lah ni.